Sellu ala seyyidina Muhammed, sellu ala tebibi kulubina Muhammed, sellu ala şefii zunubina Muhammed. Emi şev basij qederi bikin, gelek insan ve Suriyehan sual ke, jmeşteyn sual kirni, insan vati ku tam manasıyla guhi khune de Kur'an'ı, guhi khune de hadisi, guhi khune de alima, tam him nebe dini khue, gere insan dini khue tam him bebe. Vat him nebe, dedi insana ki evan kaderi inanmış nabın, evan insanı inancı an bozuk. Tişte ki hemen davin meydanı evan insanı Müslümancı bu iş şaştı be. Xuda Azze ve Celle de Sure-i A'raf suresi de ayeta 28 da Xuda aha ferman kiriye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَّقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Sadakallahul azim. Xuda Azze ve Celle bir ayet-i kerime daha fermand ki Xuda bir zamanı evana ku günah işlemişkin gelek insan tişteki Xuda haram kiri evan tişteki fuhuşet dikin, tişteki nebaş dikin, tişteki nerin dikin zamanı peygamber jwan rad go veya xut pişti peygamber ku alim jwan rad bejin hun çima evi günahını işlemiştikin cevabı ona evaye eva günahını nebav kali Xuda medi herkes eva işyanı dikir sonra da evi dibejin Xuda kadera medan visi bu Xuda kadera medan nivisi bu emri vi günah işlemiş ki levra vi günahını işlemiştik. Xuda Azze ve Celle ve ya Muhammed van insana rabije innallâhe la ya'muru bil fahşâ kesinlikle Xuda emri meriv bi nebaşi nake. Xuda kadera meriv da fuhuşet kadera meriv da tişta haram Xuda nenvisiye. Etekulûne alellâhi ma la ta'lemûn. Ev tişta hun qenizanı hun hakkı Xuda da çımadı beje. Hun çımadı bi Xuda kadera medan nivisiye. Peki Xudavati qadera ve da nivisiye hune nebaşi bikin, hune xumari bilizin, hune işki bukun, hune nerindi bikin. Xuda çıma Kur'an'ı da açık kiriye jwara. Xuda çıma peygamber şandine. Xuda alim çıma jwara dibijin. Temami cum'ati gotini, vazu nesihatı da ti gotini. Dibi işki harame, xumar harame, zina harame, kul haqqi harame. Hakkes haqqi kes, tecavüzi haqqi kesine ke, zulüm harame. Faiz harame, eva tev Xudat Kur'an'ı da guti alim jwarat bejin. Eva tek jwaratı gotini eva tışta harame hun evi harami işlemiş ki hadi bir Xuda kadera medvanesiye. Xuda Azze ve Celle de Kur'an'ı da radd ki Xuda bir kesinlikle kadera tu kesida nebaşi nan versin. Xuda Azze ve Celle de ayet-i kedinde fermandı ki İnnemâ harrame rabbiyel fevâhişe mâ zehre minha ve mâ beten vel isme vel bagye bi gayril hak ve en tüşriku billahi. Xuda Azze ve Celle bi kesinlikle tamamı fuhuşet, tamamı nerindi, ha huzanın, ha hunnizanın, ha zahiri, ha batini tamam haram kiriye Xuda bi. Günah haram kiriye, zulma abda haram kiriye Xuda dibêje. Mira şirik çeynek meva haram kiriye. Ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Tişta ku nizanın hun çima isnadi bal Xuda vatkin. Hudi bi Xuda kadera merdan nivisiye. Xuda kadera merdan nivisiye ezi bi günahhane bikin. Xuda kadera merdan nivisiye ezi herim xu intihar bikin. Peki kera nehatiye gotini intihar süceki mezine nekin. Kera nehatiye gotini xumar güneki mezine işlemiş nekin. Kera nehatiye gotini işki güneki mezine işki nexun. Kera nehatiye gotini ku faiz harame. Kera nehatiye gotini dizi harame. Kera nehatiye gotini zina harame. Kera nehatiye gotini kul hakkı harame. Zulma insana harame. Kera nehatiye gotini. Herkesi rahatiye gotini. Merik radbe Evtişler Xuda haram kiriye mirik şi radbe mücadelet ke radbe çe işlemiş ke bir Xuda kaderam danisi haşa. Xuda kadera tu kesi da nebaşi nemisi. Ev nebaşi xebata insane insan xwe xebat dike xwe de xebite
خواب خو اوی عملی دخوازه اصرار دکه پاشی جرا میسر دبه. خدا عز و جل دوی آیت کریمه دا آها فرماند که وقتی انسان اهل جنتی ده چه جنتی، اهل جهنمی ده چه جهنمی، انسان ورا هفد بینه محترم جماعت. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وشاغي أهل جنة غازي أهل جهنم دكن إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. أهل جنة أهل جهنم راد بيجه خدا عز وجل دنيا دا گوش مرا عبادت بكن أزي مكافات جنة بدموه. وعدا خدا حقه، خود سوزداینا خدا حقه، خدا او سوز دامه بیکانی ام هاتنه کتنه جنتی. خدا جوارا جی گو که ایمام نینن ازی و بشینم جهنمی هنج راسی و وعدا خدا هاتن نه هاتن. قالو نعم، اهل جهنمی دبین بلیج اهل جنت را. واتكو صاد بجن فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ملاکت چی گازید که وقتی خبردان آرا اهل جنتی اهل جهنمی را در باز به ملاکت چی گازید که لعنت خدای سر انسان ظالم به او انسان دنیا داریا خدا داند چو او انسان دنیا داند هیچ انسان ریا خدا دا هرد تمام ریه نباشتا انسان سوق ریه نباشت کرن زمان در باز به بیویرا اهل جهنمی جی آها گازی اهل جنتید که ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أو بيوراجي أهل جهنم قاضي أهل جنة إن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. شما هناك أوي آوا جنتي سروي آگري مدابكن برا أب آگر بتمره. أب آگري كو أم دنياي دا عملي مي نباشه مهاني امتداد شوتن أو آگر پر ازيت ددمه. چما هناك وي آوا جنتي سروي آگري دابكن. او مما رزقكم الله یان او رزق جنتی خودی دا و چما هناك وي خارني جي بدن ما چونکه جهنمي دا خارن تونه. قالوا اهل جنتي دبيشه ان الله حرمهم على الكافرين. خدا هم آوا جنتي هم نعمت جنتي سر انسانی kafir insanı inkarcı Xda Azze ve Celle haram kiriye. Çünkü dünyayda ellezine tehazu dinehum lehven ve la'iba dünyayda ve tenazi xwe anayasa din dikir. Ve te besa emri Xwedê dihate gotinê besa ibadetê dihate gotinê ve tenazi xwe pê dikir. Ve digo evna insana gericî ne. Ve garrethumul hayatu dünya hayata dünyayê hûn xapandı bûn. هون چاپ حیاتا دنیای کتون چند مالی خو کتون چند ملتی خو کتون و خدا بیر وکر بو. فالیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم هذا. خدا دبی ایرو دا روا وقتی که آرا جنت جهنمی دا خبردان درباز دبی خدا دبی ایرو اهل جهنمی دین بیر وکرنی چونکه وانا دنیای دا از بیر وکرن خدا دبیجه. dünyayı da ona digo mahşer tünne, ona digo kıyamet tünne, ona digo hesap tünne ve ma kanu bi ayatina yeşhadun. Çıkasmı ayet şandı inkariya ayeti müdkürün. Subhana rabbike rabbil ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as selam. Kerema khura kanala Şakir Kopel ser YouTube be'acibinen bişopinen o jibir nekin abone bin.